Halo, good morning semuanya. Pagkala po ada su Africa Safari mo. Africa Safari ni kaya ala kwa sabu ko po di pa nya mo. Pula mereka lo di tiba sabu ko po jile. Tiba tada go vlog bale kwa la no ko pya. No na no. Joge pa na momo. Lali no. Okay. Zebra ada kai zebra aja. Pat sama boy, pat mobil. Sorry boy, I got no more. Bye bye. Hey, wah, lag le mau video, kayak bengak kita le kau no. Wah, nak kita pamai mana? Ibu bukan itu. Tangan le. Mana nama harap untuk pada. Udah besok aduh Oh, how was it? Can you read it, mate? Oh. After the hurricanes, a bunch got released into the Everglades National Park, and now they are thriving in Florida. In fact, their numbers are over 100,000. Undo acara ni kan, ni belum, apa ya? Nanti apa pikon apa? Okey. Lên lên đây chị. Lên qua con chị đi. Ôi, sorry. Đây ta sorry nữa lên. Cái lọ
coba. Kau cabu kau wi benar lu kau dan so wi bahagi thali. Betul ya, you okay? Betul ya? You happy? Got snake? Betul dah? Ibu. Oke ini bahal gue ini nih bahagi mah sudah kira baru punya siapa nih lah. Bahaya benar Chinese food. Ya bisa ke bahal ini tahu nih lah. Wala, mau itu orang kumpulnya bambu itu terus diter ya. Ya orang kita ada ini sih cuma lo kali kali saya mau dah. Kaget gitu. Ini malu gua ngarep